كل الوطن، كل الوطن، كل الوطن، حرب التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء باسمكم جميعا أشكر l'Ayuntamiento de Bilbao وكالدي برميو ولجان الصداقة للشعب الصحراوي اللي شرفونا بهذا الحضور، وجميع أصدقاء الشعب الصحراوي اللي شرفونا بهذا الحضور في هذا اليوم الأغر، يوم إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أولا هذا اليوم يأتي بعد 3 عقود ونصف من إعلان الدولة الصحراوية في ظرف تنتصر فيه إرادة الشعوب العربية في تونس، وهذا زاد للثورة الصحراوية. تنتصر فيه إرادة الشعب المصري، وهذا زاد وانتصار للثورة الصحراوية، وهزيمة وكسر للنظام المغربي. احنا نتذكروا كلمة الشهيد الولي مصطفى السيد اللي قال فيها عن لن تستقل الساقية الحمراء وتذهب وتبقى تونس مستعمرة، ولن تستقل الساقية الحمراء وتذهب ويبقى المغرب مستعمر، ولن تستقل الساقية الحمراء وتذهب وتبقى موريتانيا مستعمرة. ها هي اليوم الشعوب العربية تنتصر إرادتها، وهذا يؤكد على أنه انتصار إرادة الشعب الصحراوي آتي لا محالة. احنا اليوم هذه مسيرة التغيير، هذه رياح التغيير اللي قادوها أبطال قديم يزيك بالعيون، أبطال قديم يزيك بالعيون. هذه هي تنتصر، ولاهي تشمل هذا الزلزال إذا هو حالا تحت أقدام النظام المغربي، ولاهي يصفع به واحد منذ الأيام الاعتصامات في السجون المغربية، الاعتصامات في المدن المغربية. إرادة الشعب المغربي ستنتصر، وتنتصر إرادة الشعب الصحراوي مع ذلك يوما من الأيام قريبا. يا رب إن شاء الله. أيها الإخوة، اليوم الشعب الصحراوي عليه مسؤوليات تاريخية، على أنه ظهر على أنه ثورة صلبة، ثورة لا تقبل شجون الاستقلال، ثورة تريد وتعلن تضامنها مع جميع الشعوب اللي حالا تقود ثورات في بلادها، وتنتظر منها على أن هذه الثورات ذاتية تعلن تضامنها مع الشعب الصحراوي ومع إرادة الشعب الصحراوي ومع ثورة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. الشعب الإسباني هذه مسؤولية تاريخية عليه، والحكومة الإسبانية مسؤولة أمام تقسيم، أمام العالم وأمام الأمم المتحدة، مسؤولة عن تبذل المجهود في تحقيق إرادة الشعب الصحراوي. ونناشد الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية بتقديم جهد عملي وفعلي لتحقيق إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وكل الوطن والشهادة. شكرا. الداخلة تعودوا تسمعوا الانتفاضة اللي خلقت فيها ومات فيها واحد، استشهد فيها صحراوي، والاستشهاد ماشي في المدن المحتلة، والاستشهاد ماشي في المغرب، والاستشهاد يدور يكسر هذا النظام وإرادة هذا النظام. وشكرا. Bueno, desde la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RAS 27 de febrero, en primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis aquí, dar las gracias al pueblo saharaui por su incesante lucha, dar las gracias a las autoridades que también nos acompañan, y una vez paso a leer el comunicado. Eskerrik asko. El 27 de febrero de 1976, en Birleglu, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Hoy, 35 años después, es el momento de la independencia. A la colonización española, tristemente inconclusa, siguieron la cruel invasión que perdura hasta nuestros días. Marruecos, empeñado en perpetrar un genocidio sobre la población saharaui, cuenta con la complicidad de los gobiernos de España y Francia, que le ayudan en el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
y que maquillan su política de terror y brutal represión contra la población civil saharaui. En el reciente desmantelamiento del campamento de Ensik, en el Ayun, y la posterior represión con torturas y masivos encarcelamientos de jóvenes en las cárceles marroquíes, hemos tenido una prueba más de la política de tierra quemada que practica el gobierno de Rabat. Asimismo, un grupo de saharauis, destacados activistas en la lucha por los derechos humanos, continúan encarcelados a la espera de ser juzgados por el delito de ser traidores a una patria que no es la suya. La continua y sistemática violación de los derechos humanos en el Sáhara ocupado hacen ahora más que nunca necesaria una rotunda condena por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad europea no solo no condena, sino que premia al reino alauí con una renovación de los tratados de pesca que incluyen los caladeros del Sáhara Occidental. A ello hay que sumar el lucrativo e ilegal negocio que la venta de armas supone para el Estado español, armas que sirven para reforzar la también ilegal ocupación de los territorios saharauis. Y mientras la ONU continúa sin asumir responsabilidades en la vigilancia de los derechos humanos en los territorios ocupados, haciendo más inútil, si cabe, su costosa misión de paz, la MINURSO. Por todo ello, y porque hoy es 27 de febrero, nos hemos reunido aquí para recordar al mundo que la República Árabe Saharaui Democrática está hoy más viva que nunca y que el pueblo saharaui sigue y seguirá luchando por el derecho inalienable que le asiste a ejercer su soberanía y recuperar su integridad territorial. ¡Viva la República Árabe Saharaui Democrática! ¡Viva el Frente Polisario! ¡Sahara Askatu! Bueno, como ha anunciado anteriormente el compañero saharaui, tenemos últimas noticias y no buenas de los territorios ocupados. En Dakhla, desde el viernes, miles de colonos están atacando a la población saharaui. Ya hay un muerto. La lucha continúa. Esto no se ha acabado. Queremos seguir en la brecha. Marruecos, escucha, el pueblo está en la lucha. Sahara Askatu. Eguardion guztioi, jalaren izenean komunikatua euskeraz irakurriko dut. 1976ko otsailaren 27an, Frente Polisarioak Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuen Birleglun. Gaur, 35 urte geroago, independentziarako garaia da. Espainiako kolonizazioaren ostean, gaur egunera arte dirau inbazio latza etorri zen. Marokok ekinean dirau herri saharauiarren desagertarazteko genozidioan. Inongo lotxarik gabe, Espainiako eta Frantziako konplizitatea dute eta. Bai, konpliziak dira, Mendebaldeko Sahara baliabide eta errekurtso naturalen ustiatzeko ordainetan. Gobernu horiek ezikusiarena egiten dutelako. Marokok darabilen terrorezko politikaren aurrean. Konpliziak dira Marokok, herrisearen kontra dabien errepresio basatik garagarriaren aurrean. Hortxe dugu duela gutxiko Elayun Gardenezik kanpamenduaren zuntzitzea. Eta horren ondorengo jazarpenak eta errepresioa. Zenbat eta zenbat gazte, torturatuak eta kartzelatuak. Hortxe dugu Rabatek darabilen politikaren erakusgarria. Era berean, hainbat saharauik giza eskubideen aldeko ekintzaileak eurak kartzelatuak jarraitzen dute epaiketaren zai. Delitoa, euren den aberria tradizioa ez egitea. Nazioarteko komunitateak orain inoiz baino gehiago aho batez eta ozen gaitzetsi behar du Mendebaldeko Saharen gertatzen den giza eskubideen urratze sistematikoa eta tengabea. Alabaina, nazioarteko komunitateak ez du arrantza akordioen berretziaren saritu eta du erresuma lauia. Ezin dugu ahaztu, armen salmenta ilegalen bidez, Estatu Espainiarrak lortzen dituen irabazi ikaragarriak. Sahara lurralden legez kontrako okupazioa irmotzen duten arme berberek. Bien bitartean,
Nazio Batuek erakundek lurraldeko batuen gertatzen diren giza eskubideen urraketen begiratzearen ardura hartu gabe jarraitzen du. Alferrikoa eginez kostu handiko minurso deritzon bakerako zeregina. Horregatik, guztiegatik eta gaur otsailaren 27 delako bildu gara hemen. Mundu guztiari gogorarazteko Arabiar Errepublika Demokratiko Sahararra gaur eta orain inoiz bainago biziagoa dagoela. Herri saharauiarrak borrokan jarraitzen eta jarraituko duela. Berez dagokion burujabetasunaren eskubidea lortzeko eta bere lurraldea osasuna berreskuratzeko. Gora Arabiar Errepublika Demokratiko Sahararra! Gora Frente Polisarioa! Sahara askatu! اجتماع مهم جدا للجالية كاملة ببكاية عند بل إدارة الجاليات هون الساعة 10 قاعة ثمتية معدل والرجاء من جميع جاليات ببكاية أنها تحضر هذا الاجتماع لأنه على موضوع مهم يتعلق بها. شكرا. Libertad, libertad. Gracias.